Ay na, malugin ti Tersina. Tanaga dumati mo. Tanga saan pa yan nagbayad, Renato? Dayta tirigat na ano da tirsinam. At dadagititiwad a karo ba? Ay, jak pa yan makasakada iti lakok. Tawan matigatang kun. Ay kat agsingir kan atap no saan ka ba't malugay dyan ay. Unngag paisaw Janet. Agsingir kan kadagiti nakautang kan ka. Tapno saan ka amalugay? Ha? Nagpigsamot ng tiradar mo? Tananggag mo pa iti pagsarasaritaan mi kan ni Renato? Kahit nagpigsamot ti boses yo. Mangmangag ko nga uray addaak iti adayo. Anya? No awanan ti agbayad kadagiti utang da. Agsara ka lang, Janet. Agbambanog ka lang, aglaklakaw. No pasig matlaang nga utang. Ha? Kitaam ti lakaw. Mabilbilang laangan dagiti nakadisplay. Ay, piman ka mo, Janet. Kababa inter aramidem Marse. Anya man nanday tang ibagbagam uding. Igaraw mo man ti jacket nga ugalim. Anya ti di mo kayat nga ugalay. Ibagaman, Man nakibiyang ka manan. No saan asika ti kasarsarita da, di ka makibibiyang. lawlawagam man day tang ibagbagam. Tapno di ka isukat iti sabali a lalakay. Anya? May bagampayan kanyak da ita. Kasano, nagado ti palpalikaw mo. Di mo pa'y laibaga ti kayat mo nga ibaga kanya. Ti may papaniti tersena ni Janet. Ibagbagam ka nung agsaralangain. Nawan ti masingir na apautang na. Anya lakit din. Sinintirmanan ni Janet day dyan nga imbagakan kwa na. Makapasayar mo't da itang ibagbagam. Kan panagsasao, Marse. Tanangam mo't Ay sumardang ka no ding. Papispisan ka makitam. Anya? Sumardang ka no di mo kayat ti tumangan iti barsangan. Naglabig ka lalakay. Nakalaba akaw. Ibalaybay ko dagiti linabaak. Kalpasan na, agluto ak tumutay niti kananay. Nay, anya nga itar aramidam Renato. Ay kwa, ibalaybay ko dagiti linabaak, Marsay. Ay. Di ka na agbain iti day tangar aramidam. Anya ko mga iti pagbainak, Marsay. Awan mo't dakes na, teraramidag kahit. Ni bakit mo kumaati aglaba? Saan kat asika? Anya? Ay, kababa inday tangar aramidam Renato. Kita man day talinabaam. Nagrugit. Kasla saan ka mo't naglaba? Ha? Naglaba ka lang arudaon. Di mo pa'y ginilgal ana imbag. Ay, ulitan man dagita linabaam. Ha? Ay na, no siyak ti asawam. Ay ipaulit ko dagita linabaam. Apay, Marsay, langam ti masiksikuran. Untatang, talaga ang masiksikurana. Anyat pagsiksikuram aya, Marsay. Dagiti man karo ba, tatang? Ha? Apay a pagsikuram dagiti ka aruba. Kit awan mo ti madingar aramiden dakin ka. Ay, masiksikuraanak nga rod ang makakikita kadakwada. Ang nakatugaw dalaang iti paraangan da. Anya? Ay, di mulat ta idan pakibiyangan. Tapno saan ka masiksikuran, anak ko? Ay, nagsakit tinakam ko, tatang. Anya? Asinaw ti pagsaksakitan tinakam mo, Marsay? Dagiti kaaruba nga awan ter aramiden da. Anya laki din ni Marsay. Di mo pagsiksikuran dagiti kaaruba, kunak manayn. Sakit ti ulok dagita a kaaruba. Adda makitkitak a nakatugaw. Adda makitkitak a nakaidda iti papag. Adda makitkitak nga agsigsigarilyo. Adda makitkitak nga agiinom iti arak. Adda makitkitak nga agkikinutong. Ay, huston, anak ko. Di mo pakibiyangan dagiti kaaruba. Tawan may timaday nga aramiden daking ka. At dagayam sakit nila kay mga high blood, Janite. Wen, Renato. Nabayagan a sakit na dayta. Isoan nateng ti ipaspasidakken kwa na. Pag sida umkit di ay tinagtataba a karnit babaw. Tapno mat nila kay mo dyan ay. Anya? Talaga mo. Tapno saanin nga agrigat pa nila kay mo. Kan saan kamutin agumastos para iti agas na. Ay na, Mirsay, adda ka manan dito ang makibibiyang iti saritaan may kini Janite. Saan anasaya ti bagbagam? Pudno mo ti bagbaga, Renataw. Pag sidaun na laangan iti
tabtaba nila kay na. Tapno agornosan dagiti duasa ka na. Alala, pumanaw kan, Marse. Saan da ka akasarsarita? Ni, apay amasair tirik nam. Kat concern naklaang kan ka, Janet. Basta pumanaw kan, Marse. Diyak kayat dayta nga ibagbagam. Sikamot ti masabat ko dito dalan, Nana Teresita. Anya ngay dagita imot mo. Nateng, Marse. Ay, sus! Kabut-butang ti busis mo, Nana Teresita. Kas kala nakatilmon iti karag. Di na ko makatawaan, Marse, Nagadumot tanday taan natang aginatang mo, Nana Teresita. Kasla saan mo't asidaan ti tao dagita natang. Kasla kanan mo't ti baboy. Anya. Nakaluto ka iti kanan taba kahit. Sikat ti agluto iti kanam no kayat mo. Anya. Siya pala ti pagluto mo ita naggapo iti trabaho. Ay, di nakman ibaon-baon. Ta sa anak akatulong dito balay. Anya lakit din. Di ka makaluto iti kanan ta. Ngamadda oras mo amapan agdilaw kun makibiyang ka dagiti ka aruba. Anya ko matibibiyang mo ngay si ka udeng. Ay, unay kamutan bakit? Saan aday tamapan makibibiyang iti sabali at tao ter aramidem tamadiday ta nga ugalay? Di nakman isuro iti kayat ko nga aramidan. Di mo pa yun maasikaso ti bagim. Naglain ka nga agdilaw kun makibiyang. Ngam di mo makita day ta bagim. Anya ko matimadi iti pagay, aber. Malipatan pa yun ti agdigos. Kasla nagumuka ng ti kobra day ta buok mau. Anya? Nagmursang day talangam. Tanaganglit ka pa ay. Saan la day ta? Nagampep ka pa yun. Hay! Una yan day ta pa nagsinaay mo, Marse. Apay aya, Nagngina ti gasolina, tatang. anya, Nagngina ti krudo. Hay! apay a problema am ti gasolina, ken daw. Kitawan mo't lugan yaw. Ha? Ay, komporme ti pagsiksikura manakaw. Problema am kidi na nagpangato ti presyo ti gasolina. Kitawan mo't lugan yaw. Apayakat katawan na, Marse. Ay di ka mulaga na kay Nana Teresita. Anya. Apay anay bagam ti kasta. Kasano? Nagdakkel de tatyan mo, Nana Teresita. Kasla masikaw. Uyawan nakmanan, Marse. Nagrawat ka ngamin amangan, Nana Teresita. Anya. Kasano nga amom, anarawat Kat saan tamat nga agkabalay, Madlaw mo't nagrawat ka. Kita day tabagay. Kasla nambaan. Anya. Ay, una yan. Parikot at talaga lakay. Problema ka manan, Marse? Oh! Apay aya? Oh! Ay, niya kalakit din bakit? Apay aya, kunak. Naglakati preso ti Erek. Naa. Ho! Anya lakit din. Nagngina pa iti abunaw. Agasom day tangay. Nasurok at 3,000 pesos ti may sakaban nga abunaw. Apay apagparikutam day takit awan mo taltalunan ta. Ha? Amin laki din kat pakasikuram. Uray saan mo a problema? Problema. No nagurnong ka kuma, sakbay nga inasawa nak. Sa anak kuma nga grigrig at ita. Anya? Ay, agkakanat ti bagbagam, Marse. Talaga mo, sakbay kuma nga inasawa nak. Adda milyon a kwartamon. Ay, sumardeng kan. Agkakanatan ti bagbagam. Masair day tarik nam kat ang pay sumag. Oh, kita dagiti aso di taparaangan. Nagiwarada manen iti kompormay. Anya? Sa bali man ti bagbagam? Dagiti manan aso di taparaangan. Ay, kagurgurak dagita nga asaw. Iwarada ti basura. Ay, Mabisinak. Inkaman kit di agluto udeng. Anya? Ay. Talagang agkakanatan ti bagbagam. Di ka mauawatan na tao.
Ay na, nagaduti-dut-dut ti pusa dito'y balay. Pagturugan da ngamin dagiti pigad. Kanya lakid din, aya. Pakasikuram man ang dagiti pusa. Apay, di ka masikuran amang kitkita kadagiti dot-dot di ta pagidaan. Pusa nga ron, dadadot-dot na. Papanawam dagita apo sa udeng. Kuno saan? Ingkalangan ipadawat. Itaman pa kayat mo nga ipadawat dagiti pusa ta. Ingka ipadawatan. Taagrugit damat dito'y balay. Kartingam! Ririing mo pa ilaan nga murumor ka manan, Marse. Papanamaya, Inak makikaruba udeng. makikaruba ka, akasta tilangam. Anya kumati madiiti lang ha. Kat nubot-bot day ta sa pinmaw. Agparparang day ta nangisit aping-ping ti ubo maw. Anya? Ay, kagsukat. Di mo pa yun madlaw abot-bot gayam day ta sa pinmaw. Ay sus, nalipatak mo tan adinait day ti sapin ko. Nagdakkel gayam ti buttaw na. Masangom ti mapan agdilaw, ngam di mo masango adaitan day ta sa pinmaw. Ay, di ka lagbain. Nalipatak nga road. Anya nga tano day talangiwat mo ti daitam. Anay ko. Aping agtapis kang ay. Kaya't na, taday talaangan abot ti agong mo ti daitak. Tapno saan kan amakaangas. Si Kamoy. Di ka lang marabakan, bakit? Ala, sorry. Siyak samot ti pagchis-chismisan niyo, Renato, Janet. Apay ko maapagchis-chismisan da ka, Marse. Saan da kamot anadakdakamat Di ka kumaman nagipapan, Marsay. Saan da ka pagsarsaritaan? Apay nga rod nagsakit ti panangkit-kitam kanyak si ka, Janet. Ha? Saan kamot akit kitaon iti nasakit Uray si ka, Renato. Nagsakit ti panangkit-kitam kanyak. Anya? Saan ka matakit kita ni tinasakit Wano? Adda relasyon nyo adwa. Ha? Anya ka din dito ngay bagbagam, Marse? Anya nga itamok, nadalimot a relasyon nyo. Ay sumardeng kan, Marse. Ay na, di nakpagsardengang, Janet. Awan karbangam amang ibaga iti kasta. Ay, agawid kan, Marsay. Sa bali man ang tibagbagam dita. Di nakpagawidan, Renato. Awan karbangam amang ibaga iti dayta. Anya? Amo ka, Anya ti ammo, Marse. masakit nila kay mo. Iso nga aglalaki kan. Anya? Awan delikadesam a babae. Si bibiyag pailaang nila kay mo. Isok-sukat mo iti daytoy a lalakay. Sumardeng kan, Marse. Agpanawa ka mo't Marsay. Saan atilay bagbagam dita? O, makitam. Mapaisuan kayo, gaputapud no ti bagbagak. Bilangan ka iti talo. Sumardeng kan kunak. Apay, anya ti aramidam kanyak, Janet. Maysa. Di nakman bilbilangan si ka, Janet. Limad nga main nga adda relasyon nyo kin ni Renato. Dua. Tawan babay nyo. Di kay lamabain kadagiti asawa yo. Anay ko, anay. Aha! Knock-out ni Marsay. Ay, nagpigsa ti danog mo, Janay. Ay, anay ka, nabangkingan ti rupak lakay. Yaman ka, tasaan api na sarunwan ni Janet, tipanang danog na ken ka. Saan kumala na banking day taropam? Amangan mo na pusipay kumadagitingipon mo. Jakmat namaan na napig sa gayam tinanog ni Janet. Apay, nalipata mo na black belter ni Janet. Champion iti karatay. Anay ka. Nagsakit tinaramid na kanyak lakay. Agnakam ka mo siguron, Marsay. Dakis ti man nakibiyang kan agdilaw iti pada a tao. Agsingsingpot kan. Tapno awan ti pakasarsaritaam. Wala ka. Agsingsingpat ka nagbalbali makaw. Nagsakit kayam ti madanaw ka. Anay ka, anay ka. Bueno papagayam, ditan tinaghibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Idasaran na kiti ka na, Jaina. Bitugan kan tupay butog. Nini, apay mananyag pungpungtot ka.
Tunggal sumangpat ka, nabartek ka. Anya lakit din ni bakit? Iso nga ronti kayat ko nga ramidan. Sumangpat ka lano kay kayat mo. Anya nga tano asawaem laengan jay arak. Ket da kayon tiagden na. Anya lakit din ni bakit? Anya lakit din asasawem dita. Kanayon ka nabartek. Uston! Di kan akong ungit. Naimasmat niya ronti aginom iti arak. Ay makamu kay tibiyag mo. Sapay naglaing ka nga agibaon no mabartek ka. Uston ko nakmat. Ay no sa anak ama kapagtepel, bitog-bitogan kalangan, tapno mariing day ta na artem nga utak mo, gapo iti arak. Napartek ti asawam. Isu asa akong tinangyaway, Gina. Ala, sumrak kayo, Uncle Magno. Wag, Gina. Basta una, apartek nila kay Mau. Ay, buwisit day ta ang lalaki. Kanayon nga agbartek. O ala, ipaidamlatan dita sufa, Uncle Magno. Wag, Sige, Uncle, siya kunti makaamukan ko na. Agyaman na ka. Hawan ang yaman na, kanakan. Nakita nga may nanakaiday di igid ti kalsada. Masyanak, iso nga inyawid kaun. Pagluto ka man iti pagarmo sarak, Jenna. Di nakasarsarita. Mabisinak nga rod, bakit? Di nakasarsarita ko nakmat. Apay nga min aya. Di nakasarsarita ko nakmat. Nauma akon kan kabutog. Anya? Kanayon kalatan nga agin inom iti arak. Ay, maumak tulang kan ka, buisit ka. Ay, makapungpung tot manan ti rupam, Jenna. Ay, maumak ka talagan, ante. Anya, ti pakaumaam. Ti ugali ni butog, ante. Kanayon anabartek. Ha? Awanin ti maitultulong na kanyak. Inaldaw anabartek. Awan nga agpaiso, Jenna. Pasaray makita kitiigit ti kalsada ang nakaturog. Gapo iti nalabas sa bartek na. Anya nga tayo ti aramidak tapno agbalbaliw ti asawa. Ay na, narigat mo ang mapagbalbaliw ti Mang panunot ka, no anya tinasaya at nga ramidam. Unanti, talagaan na umaakon kan kuana. Makabalisak tulang itar aramidan na kanyak. Nayon kami nga gapagin ni Jenna nga asawak paririke. No adaman sa inyo nagkinaawatan ka ni Kumari Jenna, pari botog. Pagsaritaan nyo day tabanag. Di kay kadiagap apa, pare. Wan yung nalabas, ti panagnyungiwat ni bakit ko, paririke. Kasla armalay tingiwat na. Awan sardeng na pare. Ay kit awatem latan, pari botog. Denggenak animbag, pare, ha? Saan anasaya at ti kanayon na panagapayo kan ni Kumari Jenna, pare? Imbag ka pa'y paririke. Naglaing ka mamagbaga. Agkumpari ta, pari butog. Awanin ti sabsabali ka data. Ti asawa ay ayatan, pare. Saan kit nga apaan? Pinagbaga ako ni kumpari butog, Mari Jenna. Nabartag mo din. Iso sa anak mo din ngagbayag. Agawid akon. Awan mo din ti kasarsarita, Mare. Siyak ngay kumakasarsaritam, pare Ricky. Ha? Apay, di nakadikayat akasarsarita, pare Ricky? Ay, saan man, Mare? Kababayin mo't duwa talagang agsarsarita dito'y balayo. Nang runa ka, nakaturog mo't ni pare botog. Gapo iti bartek na, Mare. Amo, pare Ricky, nataraki kalatan. Ha? Apa yan na ibagam day ta, Mari Jenna? Kasla saan ka alumaklakay, pare Ricky? Aya, Mare? Ay na. Nagunag pa'y day ta kalid mo, pare Ricky. Makapaawis day ta panagisam mo. Aya, agyaman ang arudkin ka, Mare. Anya kumangay ti pagyamanam, kumpare.
Ibagbagak laang matyag paiso. Ah? Ne, saan akong ngagbayag, kumare? Sumip nga ten. Magmagnaak pa nga gamit. Kabailam ka di pa itimag na nga agawid, kumpare. Medyo maulawak nga ro din, kumare. Ay na, saan kan nga agawid? Dito'y kan balay nga umyan. Agawid kan tulaangan no nausawan kan. Anya? Wan, kumpare. Ang mga numatumba ka nga agawid, kat ni, nakainom ka iti ara. Di na kun babalawan na kanayo niyag bartag, Jenna. Apay ko maababalawon ka ngay, kat isumat ti pagayatam butog. Agbartet ka, aging ga iti kayat mo. Sigurado ka? Wan, Oray, kanayo na nga ginom iti arak? anya lakit din. Wan kunak langaruden. No kayat mo, siyak pa yan ti gumatang iti inumam nga arak. Ne. Mayata ba kahit? Ag kinaawatan tanong kasta. Di mo lapdan ti panaginom ko iti arak. Ay nasan ka nalapdan nga ginom iti arak? Aginom ka, aging gat kayat mo butog. Ay mayata. Igatangan nagman nga ro iti inumag nga arak. Kayat ko manen ta ginom. Sige, butog. Saan lang nga arak ti gatangak? No di kat addapay pulutan na. Wow! Ay na, nagsingpit kan ba kahit? Agyaman na ka, ta nagbalbaliw kan. Maawata mo, unti bisyaw. Nawagam nga rod ni kumpare Mariki. Tadwa kayo nga aginom dito'y balay. Ay, wen. Bakit? Mayat day ta na panunot mo. Hala, hindi ka nga rod gumatangan iti inumin mi nga arak. Kan agluto kay tinaima sa pulutan. Nagadumatan nga arak ti kinatang mo diti Tersena, Jenna. Wen osang, addaman pa inumak iti arak. Asino? Ni butog ka, ipaay ko kankwana, ti pagragsakan na. Anya? Total, jakmat la malapdanan iti panagin inom na iti arak. Siya kun amis mo ti gumatang iti inuman na. Agpapas no iso ti kayat na. Anya? Ala, mano amin ti bayadak, osang. 600 amin day taarak kan pulutan, Jenna. Nagado, tiginatang ni kumarim ngayon umantang arak, paririke. Wen nga rod, pare butog. Ibusin ta kano amin na ita. Ay, wen pare, nagkinawatan kami kin ni Jenna. Saan kami nyagap apa? Nasayat nga rod no kasta, pare butog. Kalaat niya raw na nagbaliw ti ugali na. Di na kung lapdan niya ginom iti arak. Basta sika ka na, ti kadwa nga ginom. Aya, Wen pare, sika ti kayat ni bakit ka o kainumag iti arak. Di na kayat ang makiinumag iti sa balay. kasta ka de, pare. Sa bagay, nasingad talaunay nga kumpare. Paririke, awan parikot ka na ta. Wen na, pare. Ni, garawan ta na ti arak pare. Kakaisuna na daw, kan adapay na imas apulutan ta. Apay, kasla, siyak lang ti nabartek, pare Rike. Katagpadatamat niya gininom. Saan man, pare butog? Agpadata na barata. Aya, amom, pare. Ada, nagdalanan ti pamagbagam kanyak. Agpaisuamin dagiti balakat mo. Ha? Kita pare. Saan kami nyagap apakin di bakit ko? Kayat na kon. Lab na kon pare. Iso anasing petak meten ken kuana. Mataginayon kumanday ta nagkinawatan nyo, pare. Narigat nga agbayso, no kanayon kayo nga agap apa. Pare. Dungdungwam ki din ni bakit mo, pare. Ayatam, itikas taonay. Pare. Di mo baybay ante asawam, pare. Nasingpat ni Kumari Jenna. Ayaw pare. Di ka madalagan. Ramidak na ita. Ne, ado ba iti inuman tang arak, pare.
Ituloy tapay ti aginom, iti arak. Wan, pare. Anya nga kumare. Nakaturog ni kumpare. Nakaturog nga tan, pare. Wen mare, di nan amo ti mapaspasamak. Ad-ado ti ininom na nga arak, ngamiti siya, mare. Anya pa lang order aramidin ta, kumpare. Mapantan ijay silid mi. Wen kumare. Darasan, kumpare. Ne. Damot arak dito lamisaan. Bakit? Ang mga nukayat mo manan ti uminom iti arak, lakay. Ay, madamdaman ata. Agar mo sa arak pa ay. Mala, agar mo sar ka nga rudan, ta uminom ka manan iti arak. Ay, no. Talaga nagsimpot kan kanyak abakay. Kanayon na kun igatangan iti arak. Saan ka di aday ta, ti pagragsakam ako nam, lakay? Talaga mo't bakit? Arak is life nga raw. Tapno saan tan nga papa? Igatangan kan abinigat iti inumam nga arak. Talaga? Bakit? Wan, adapay na imas ang pulutan na ah. Ay, no. Nagganasan no kasta bakit? Basta nila ang kumpare Ricky ti kadwam nga aginom iti arak ha. Ayun, bakit? Ay, total, nasingid kami mat iti tunggal may isa. O ala, agar mo sar ka nga rudan. Tapno makainom kan iti arak. Kahit, sika nga, bakit? Umunakan nga agar mo sar. Rumwarak biit. Tainak gumatang iti lutwak apulutanin nyo kin ni pare Ricky. Papanam, Rikay. Mapanak iti balay da pari butog, tatamag no. Nay, kanayon kayo nga ginom iti arak iti balay da. Wen, tata. Siyak mo ti kay kayat ni pari butog aka inuman. Aya. Inaldaw kami nga ginom iti arak ni pari butog, tata. Kunak manulaplap dan ni Jenna ni butog nga ginom iti arak. Okay lang kano nga ginom iti arak ni pari butog, tata. Basta iti unag ti balay da. Aya. Sige. Labsan kayo pwede ti parangan nyo. Tatamag no. Ti agasawa, agtintinolong, pari botog. No adda makita matrabaho iti yung nagtibalayaw. Aramida mon, pare. Wen, pare Reke. Tultulongak matan ni bakit ka ngagtrabaho dito nagtibalay? Nasayat no kasta, pare. Agpinpin na tagdag iti agasawa, pare. Liklikan, ti kanayon na panagapa. Naglaing ka amang magbaga, pare. Siyempre mo da, pare. Agkumpare ta, pare butog. Nakakaasi mo ni kumare no di mo tulungan iti trabaho. No mabalin la kuma. Si kapay lang timang trabaho, nagiti trabaho na dito yung nagtibalayo. Tapno sana mabannog, gapot ha, kaasi mga pare. Sa bagay, pare. Aramidam na ita, pare butog. Kita, kay kayat na ka ni kumare. Sige man nga rod, pare. Aramidat na ita. Rabrabi ng igatangan na kiti arak, bakit? Apay, di mo kaya. Ay, kayat ko, bakit? Arak ko naman. Dayta, ati kayat ko. Ala, agpapas kang aginom iti arak. Ta isungmat ti kayat mo. Ay, wen, bakit? Ibigay ang hilig ako nada. Total, saan ka matla malapdan nga aginom iti arak? Agpapas ka itan. Talagang agkinawatan tano kasta, bakit? Ala, anya pala aramidam nga ibutog. Agbartak ka na. Ay, wen, bakit ka? Ay, no, I love you. Talaga di na kung lapdan niya ginaw iti arak, bakit? Nakitam ka din ni bakit kaw, antay? Wag, napan iji balay da kumpare Marike. Aha. Nay, anya nga iti aramidon na iji balay da paririkay. Diya ka mo adamot imot na adakkel abag. Anya, ay isurotek ita antay. Apa nagimot iti dakkelabag ni Jenna iji balay da paririkay. Agsinatan butog. Kat makidin na akon kiniriki akong parem. Anya? Total, mas kay kayat mo ti agin inumlatan iti arak.
Jay langan arak ti kadenam. Ay, sana, Jenna. Hindi nagpalawan. Pare. Agawid ka. Dakamin ka ni Jenna tagdin na. Awanan ka itibayin, paririkay. Kundi bagbaga ka, uleg kamit gayam. Basol mo lang di amin, pare Botong. No panawan na ka ni Jenna. Jenna, bakit? Ay, agpalpaliwa kaon. Basta di nagpampanawan. Idya kung ta ginumiti arak. Butog. Promise, bakit? Napatpatag kang umiti arak. Sikan, di pang pangarunak. Kinaramidag amin ang niya obligasyon ko. Agkari ka nga rod nagsingsingpat kan. Talaga sumurot akon kini pare Ricky no agbartak kapay lang. Agkari ak bakit? Talaga kagbalbaliw akon. Ay ayatin ka unay-unay. Kadyak kayat amapukaw ka iti biyag ka. Agawitan iti balay. Agsingsing punta ko. Dilok isuksukat kini kumpare. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Lucky Dane!